Abusiamo akwaba edeba too much GH on master so first time you subscribe to me so now the bell no aka ho sa no upload me to when the first person ya won sa ebedi kan kabi ebre so no yet na say anu hu say spiritual programs trending issues breaking news and political stories and abibia ye de bro ne ye ba be de political and spiritual no ye nyina e ba be ka boom best media say dem ni no never be document me say we do comment no be fa comment section ho ma me prepare no ye beje bre na ya kan e de ma na busua ansa na enne meda me guest am be dwuma na di na fe ya konkomo na ye be bono so ye ni kan enhwe video yi na ye bra sem bia Prophet Nigel Gazy aka edafa honorable Kena Kompekun Ejapon ho ene enema bi a wo ye editia na sunsun fo mu ase anhwe yi a ebetimi aha honorable Kena Kompekun Ejapon busua me yentie mra ye ba afi abedi nkomo. Trust, faith, belief in the office of the prophetic no? Seems to be at an all-time low. Yeah, because of Kenneth Ejapon. Because of Kenneth Ejapon. What did he do? Kenneth Ejapon, no, he attacked the prophetic to the highest level. Look at the stature of Kenneth Ejapon. And again, me papa the from I want to be circumspective. Okay. Yeah, well, Kenneth Ejapon attacked the prophetic. And if you are saying the prophetic is at all-time lowest, it's true. And around the world, by the privileged mercies of God, I've gone to all the continents of the world, and all the major prophets around the world admit that the Ghanaian prophets are prophets. We can have character discrepancies, which is common to all men, but you can't a dear Juma Ghana. Because Ghana for your bomb pie, me say me pass auntie. I don't like going to Kumasi for a program because if it's a church of 500, about 450, so abroa or your paying or a debe and crabby, one more bomb pie into no a fre so. And look at what Kenneth Ejapon did to the church, did to the prophetic. But it was for a part and an attack on the entire office of the prophet. He singled out some individuals. If you attack me, whether I'm of God, I'm not of God, I represent an interest. You have attacked the entirety of all the interests. If you attack Bedi Kobi, whether you like his nose, you don't like his nose, you have attacked what he represents. If you attack Obinim, I mean, you have attacked the Christian fraternity. You have attacked the prophetic. And like you said, he picked some few people and he attacked us like me. He took me to the gutters, which it were not true. No, how can he say a fine gentleman said me a murderer? And he hired people to collaborate it, if not for your friend Teresa Wuni, Honorable Teresa Wuni Nikwa. And Kabadisa, they would have jailed me. I can tell the countless of time you bet me call your friend and say Achimota Mile 7 police station. A church, oh yeah, so you see, so Emery Pemno, Yebekasa, and it's unfortunate. It's unfortunate. But I believe God said God will revive his church. And now last 2 weeks, I'm in pain for being a bonkom. I could see people are now going back to church. That thing didn't allow a lot of GDA confidence if he prophetic. No, but the church is for God. We read Genesis Revelation. It is only the church not say I will build my church. Yes, he didn't say he said I will build my church. And God will build his church. But on Ken, you know, won't you say, sir, because you were one of the targets, created this sense of, I don't want to say hate, but as a woman, that emotions make cloud your judgment about him. Yeah, what I'm trying to say, I mean, I'm not one of the people that pretend. Okay. I don't like Kenneth Ejapon. I can't like him. Okay. And since that day, we pray. Because of your because of what he did against me. And since then, me bomb tiano till today. But that's not of God. No, it's not a matter of what. It's not of God. Judgment is of God. Bible say. Near usinya me ejuma kwan yenyi nimfio me I have an assignment enti usi ejuma no kwan mebo ho pai say me nyankopon me radio frame no onyi nimfio sempa to say Apostle Paul say na Alexander the coppersmith or how me pa osi nyankopon ejuma ho kwan enti in my life and in my ministry, and not just me, you have no idea. I saw for the share bonkom meetings. You have no idea the number of prophets that have died because of Kenneth Ejapon. Prophet? Yes. Died. Your friends, I don't have the permission of the family to mention his name.
He died. TV, so he died. After that, his church, nobody goes. He died. He has died. I could have committed suicide. Say young guy, me near Bonnie, I'm here say, man, will be a friend of John Mahama. Now me cry me share that will be president. You chatrogu me so my yes say, and I go like, what is it? What kind of country I am building here? You call not like me, but you give me that space and me operate because I'm a fellow Ghanaian. And nation building, you hear software, you hear D4, you hear Obia to build nation. Yeah, but when people have information, and they publish that information into publication, it can be of several yes, please. And you feel say Nipana can be an attack on your person. You could have issued a writ against him. I couldn't, but that time they were in power. And look at the statue of Kennedy Pond. He was a member of parliament. He has all the money, and he was a defense something committee of this. And I felt, but it doesn't make him above them. No, I know. Is that very well? But you and I know true. You and I say that's with no disrespect to the judiciary. At then judiciary, I couldn't have my day in court. Now, trust, faith, belief in the office of the prophetic seems to be at an all-time low. Yeah, because of Kennedy Pond. Because of Kennedy Pond. What did he do? Kennedy Pond, no, he attacked the prophetic to the highest level. Look at the stature of Kennedy Pond. And again, me papa the from I want to be circumspective. Okay. Well, Kennedy Pond attacked the prophetic. We hear D4, you hear Obia to build nation. Yeah, but when people have information, and they publish that information into publication, it can be of several. Yes, please. And you feel say Nipana can be an attack on your person. You could have issued a writ against him. I couldn't, but that time they were in power. And look at the statue of Kennedy Pond. He was a member of parliament. He has all the money, and he was a defense something committee of this. And I felt, but it doesn't make him above them. No, I know. Is that very well? But you and I know true. You and I say that's with no disrespect to the judiciary. At then judiciary, I couldn't have my day in court. No, I don't have. I didn't have confidence in me. I flew to America to sue him, and again, judiciary was a problem. And so we see a video no na yakwa kwahwa aba ne nyina ene se Prophet Nigel Gaze say enye bi ya honorable kana kumpraku Japan ye na bibia etwam ya wo no titiru no sorry diti an ye pa fe Christopher ko ne nyina no ana honorable kana kumpraku Japan sorry editi an to no Prophet Nigel Gaze de wo kono kokoro mu a ene o wo boni din ebom paye editi an pe se Bible class Alexander ko bredumfo no ayem boni bebrente rade entua ne kase ne nyumatente no bi ene empire Prophet Nigel Gaze ebo edema honorable Ken akompraku Japan aso ne ebisa ne se ebenya ne sunsun so ana we no eti se ne wato body abo osonata aso entimi enye ne hwe ene mensa ka Prophet Adonai ewo menche wo ha ne ba bi din komo mensa wo bre no kame ho ne mo di fu akwaba na afi ye fa nkomo no enhwehwe so odi fu mo akwaba papa bibia boko obode yankopon adum ti bibia boko ye danyame ase video ya yekohwe yi ene ensemo a Prophet Nigel Gaze aken odi fu wo je ne sen Ichi ahwefo mo hwe ensambre. Me mpa ebo nso obode yankopon yu bibia akoma so bisade ma no. Na ehye ni din inu. Amen. Odifo ni se papa na akakasa bi etia na mbre bi etwem. Nti obom pa yetia no abrebia. Onu difo no asem a oka ode abetu abonten. Na eye den na papa na ka kasa bisatia. Den na ebai. Nti na papa ne ka bibisatia. Odifo se ye bekoye chi kakra na ye bekai ye ho kakra. Unse ebrebudru ya na wonu aboka na komprekwa Japan ase asofu bi enya asofu nyina de but asofu bi osusu se womo enhyeda nyanya medwuma ne ye no wo sa womo so pa. Yenti ma me bisa se question ya we yi man. Okay. Ahaya Adona Power City. Mesume mo akwa ba Adona Power City. Prophet Adona isum yesunsun. Okay. Na honorable kan Japan aden na ogbugbo asofu ni bidin wambo Prophet Adona din ye wade odifo akwa sunsun sore difo akese wo Ghana ha difo bebre aden na wambo ebidin no ogbo ebidin aden dia mami tubi mi anu difo no fo okay sunsun mudwuma ye ne enye hunhuna oni obi enya asem na obi ni wenya asem ama nipa na ka asem bia wonim se anya wo de
say embra wo man no mu bebre a kanipa ne kan that time no fi say ni o kan no ni hu adanse no gu ani masa obetumi esim. Okay. That time. Okay. Na minim nyenti a one kan ho asem ya ende ya papa sorry say op president di ama sa asemi IPA ama obia tie ne na dofo ne ade wo mudi papa ne chi ebinom wo mu so wo mbadwendwen ho won a ebe akoye nsem bebre o media ne so mami kakre odambo kan Japan ne history kakra nkyere ahwefo a wo mo hwe Okay. odambo kan Japan asoro o say ase ko first ayodi for cancer. Oh, sir. I so So yeah, kinda. Me Prophet Aduna na America. One more contest MPP flag bearership no. Me nya daji aye bise obia achi. Okay. Na so na bo kan Japan contest no kon. Say free and fair. Be ye adwuma wo one party no a. Yankopon me hye ne die no ya. E de amanana. Yankopon me hye ne die no ya. Me say free and fair because say party na honorable kan Japan owo na all contest no so one spiritual father say who want tie kwachiri about wo anamontu bia wo tu for one party no say wo person be diga na so say wo choose leaders ama parties na come we di for me say wo bon pai ma wo nka contest ni bi wo anka du anka mba from wo pe that position ni atanasi nanka what wo no ma as sin nyama bi ansana wo ma kwan so bi ambe contest. Okay. Yes, but wo mu de na say ye feel say we be boa wo ma dwen wo mu nimdie na wo mu di susu ntina wo mu call election wo mu lusu poto a wo wankasa up to na wo mu ntiase no say election na wo mu lusu ye no say nka wo mu national executives ni ye obi a wo mu nim wo mu ti politics ase a nka say wo mu committee na wo mu ti ni echi nka say nka wo me koso a investigate election na wo mu lusu ye ko bo say no bibi na ankoye wo bibi na ma say ni ngwase ne ba na yes sunsun from ye be akokɔ abrabon ye mfa honam nko ambobra o de honam nko abobra o be feli. Okay. O de honam nko abobra o be feli wa abrabon Odi for wuka se time na honorable kana kompre Japan Professor Yogezi kire se wo kan sem bi digu ne ho fini ad na kasa time no wo se nka wo de no ekokot na wo kire se o ko betimi de na kokot de na so sa time no MPP na wo power enu nti na wo hye de ni gidie mapase wo kwa ibedi asem no e de ama no se asem na di nipa na kan. Okay. Well, ye wo oman no the way say party you power oman mu nipa bi dwen ene anamontuo bi na wo tudu eye hu oman no because eye wadwen say me nya party we ni is a party we power there obi ni mi di asem na masem ye dekora na enko bebia nti ye ni gidie tisi anu say party we power there wo mo kire say judges a wo no mo nia di party ni chi say party we so ba power na wo mo nia move akochi sisi sa na nipa na okasa na opese o kire. Okay. Baba me tu menu anu edifo no a wo mo ye break and go edifo no fo say you bia na yesu ne fidie yi no honorable na obo ni din no no ko edifo cancer. Nti sunsu be di papa ne chi bofo di papa ne chi ne ko no ankasa onim so so da ye hu ye kwa ne ye die fa so ba ya yankopon ne pagya no so on ankasa me ka kire honorable kan Japan ne chi di for say so person contest wo mu win ni easily wo mu fresh sunsu so le difo no mu nyam paibo mo honorable kan Japan no mu ko contest January 31st na wo mu hwe ne ebisi
Odi for wo kan bibi say contest na wo mo be ko no eye free and fair. Abatuo bia ya na wo mo kan say enya abatuo bia na ye free and fair. Ono honorable ne kura me bi be kan say MPP for there na wo be kire kwan wo mo fa so di wini aba na de so mo fa kwan bi so e na di wini aba no. Enti abatuo de say wo kwa wonim say bibia betimi esinti ya na wo kan say ne ko ba ne sa na say honorable wini am fa nkohye bibi say o say ye kan say free and fair nkoso. Me no Moro baya me kasa so hwa me pese me bodi me aya me kan kasa ko abi nti ejire o ma wo nipa na wo kwa kensie no se be ma woni ada ho na obenya police station executive sa obenya wo mugidie se we di obi ba na obe bribe wo mkra wo monje something na make say free and fair because your police station executive you are all the ko si wo de ne koye wa na emusini a obetum diske bia ba yunfu wan se no ama wajema niye wo so all report to crown report obebu na ni eguso okay ekoso bebre nti na me ka sase nti wonga kakra bia madomo mayo sei na sei tumino ebi didi echi edi fudwuma no obi wo ayaresa dom obi wo nkomsha dom obi wo nisuade huna dom eye obi an ne dom ko obi an sunsun odi ni ye djuma na bofo odi ni ye djuma nti so obi ye wade na o try no sunsun femne unya na de aba hunem na twema so court okay yes but aya ma adwene nkoye say that time the party na wo so nti say me court kra me nya say adanse na ye de court ko di asem ana ti nipa na be kase why you say why siw no on fan na adanse a kire say why say bone no on fan be kire court no na court no say ampa why ana wonye na gugu onim ase a na nka hwetwe bi na de amani panna de asomdua ba but me bomba yetia no ma sole tia no munjai But for Bible say touch not my anointed and do my prophet no harm. Enti say therefore sir na nyame de ne ye adwuma na wo se ensem a honorable ka de fa ne ho no dodo enye se dodo no se ensem ne nye nokre ya atro na wotimi me be chi no de kopie mu police station na se wagu nanimu ase enti waye saade atia defu yi entimi nkoba se ampane defo no e kan ne mpai mu bia wo body tia no ebetimi aye honorable se no so for wen panacho se me no twimanso na obehunehuna me metu edru mebo odua meyese meyese tia meda won me meda wo beda obi bi na no aka kire se osori tia obeda debi mami ntino difo bi oyehye wabim bi oye na de onya no da na say what try you guys me me pacho difo bi oyehye okuta sunsun nyame abofo de mu ye adwuma oye na de onyi wan so nimo na kumemu se o ka sem gu ne ho so eto no so wo honemu no nimu oni ni nyame ntem so onfome na eye pena opese wo twi ne bofom keke ebre nyame dwuma hia obeja wa ma oni ni nyame o okay but aya na ekoye ehunu na sa ne be ma obema difo bi so tisu no wa ka bia wa kire se bi nya bibia na ye di babedwem beka so dwuma ya na nya kase o ese demonstrate the power of God kire nyamemba na nyamemba hu nyame ni tumi owo se da so ye dwuma wa asasi so all these years asem ne kwaje metwe membre mfie bebre ni ntino bible njum tuni bi se yen kanto so na memma ne nyeden enye ho okay yesu na yedi nechi no ade na yan kanfa no ade na yan fanye no ye bona sendwem oni charge say yesu okowi obi ana okoye bibi ti obi but ye tumi ka semfa no ho ama ye bona sendwem kun reason bi eni ho ana ene so okay ene say 1000 kasasi onna ne no hye na
because na kuma mu say and I mean uni agidi su say ye kan Bible from Genesis to Revelation no ye hu baby e say Jesus sebe okoto obi mu na ana okoye boni ti obi ana meboa but ono ko e kasem to no so o se bi din hu ntimu be hu amane ntimu ye nya me difo a na nya me pejawa na sensem bi say sia hu say e yo tiny bi na den aba wo so ti nipa na okafa hu onim na obi na waka na wate a ono hu ni se ode abeya asema ka to ho so no ada se obetu anamo akọ ne nchen ana obefre no na okay say say minya okay enye sa na eti sei na so wa kire wudie mu a kire ebi wo ko betie wudie no wo say wa fom mpo ono bo mbe pa wa de ababonti abepa wo na ekoye se ehunehun na ebe mu a eho no na ya be makasa bebre ya de aba nipa no obu difo no ntino madawroma sembi se na ba e besre difo no ayi won hye mo so na wo se papa no bebia sisi o gina no ope mampani edi nipa nyame de ma no adua ne mu no ope so de bebo o man no no ni individual no wenya asem ono ne nya asem ntino kwan bia wo se won ne be fa so ya mo ka so dwu beba ye kwan bebre ya mo be ka be chechire wasem wetumi chechire mo court wetumi a friend asama no ahimfie a lot of yeah nia woni bi so oka to so anya no kro betumi defend on. Okay. Odifo Prophet Nigel Gazy ye betene nkanyina yetene nkase woyenyame difo eno ana emi edi hu no ena ogina ho so de ma nyame asafo enti ebi mu ka se honorable authority a Nigel Gazy enye ono individual no authority an authority nyame asafo enye Nigel Gazy nkwa na babeka wi asofo bebre na babeka se saa de na honorable kana kopɛ ko Japan eye no ankwa mfantia asofo na obo mudi ne keke ne mum ekoditi asori ni nyina e ma saa bre no asori nipa agidi a wo munya no asofo mu wo munya no Kristo sumu no ete ba fom ti no after se covid ne kra ko ye na ye lift ban no e ma asori ankasa no esoti one safo ne ya adwen am chi wade bi Bible say for sure ni ahopopo ye wo nkwaje wo adwuma nti se ni obi ka afa nyame som ho oma wo yidie kwese nim nti wo jai wo ni nyame ntem apamedam no wo twu ho fi ho a se ni Bible say yintu dua ne de bebo wo na ye nam so beba nti wo na wa ma ho kwan ama wa pa wo nyame nyame cannot timase nti wo na ko se wo nye gidie wo nyame na wo di de chi nim enye ni obi beka nipa bebre wo social media wo kasa fa Kristo so mo a wo tibia wo yembe so obi no Kristo wo kasa tia Bible obi no kasa tia asofo na asofo nsem bebre no wo ka ana meboa nti no se wo ni bebia wo kwa ni obi no beka cha se bebia wo kwa ne san yo ko woni wo ni suade hu na ade yeden nti a wonam ho nse o mo bi ka so ba be ka social media fa nyamsom na atwu gidie brasia wo na wa ma nkwan ama obonefo ne nyam because in this generation somebody e wo mi no wa be wonu nyamintem wonu nyamintem wa anyankofa no mu anya den a obi do be sacrifice e de amane ye die ne nkoso because nipa abatri mu ya den nti ye generation we no ye mfa ye sunsun sem ne ya ho bambo ndi agro asase so okay yes and ye wo de no bi ba gie free se ti se obi ka se obe kan fa difu bi ho na wonim se nyame afa difu insa so ama won kasa wa bra ba wo bo no nyame koyi na obi abeka kasa boni afa no na wo show di difu ne ti nim se difu no ontisa wo se we be kan nti wejai no nim se asori a wo kono nyame fa ne difu so ayaresa na upa yare na hawa unya yaresa akwentu sem na moya dia ma nyame bie kwan awo na apa nyame bie kwan adwuma na apa nyame bie kwan
obra na obonu se nyame adom nyame epeke no bia be ka kire se okọ asora mentua tight na yesei ne onu kire se koye no ene ni bible na wo gi di se nyame asem ni mu okay but tight ni de nyame asem na kasi su se muntua muntu su du na mo fa so menhwe na me bi osoro mfense ye den emma mu bible no se yendi duaba no yemfa ne ha ne ye den ensa yare nti we ye duaba na ha ni we ye stroke about obi a stroke akana to ontumi sorry na ontumi nanti anase we nya man stroke ni ade onye binunum osoro nti obesoro nanti se sebe ne nsa na ontumi ntirim onye binunum a nyankopon nti ne nsa no mbeteme ama hoɔden aba ni padua no na se wo ba prophet Adonai ifia yare a wo de wako ache se BP na ha we ye cardio we ye secretary obi a wo pressure ya kanu mujambro so yare ni din bebre edi unya waba ya hwe ye bise kire ahwemu ade o se no obi na ode usunsun ni pedua koja obi na opewo se obebre wase wabrabom nti se yare na beto so ya de bi on na ma operation na ukuru kakra bia na uye twahwe waba ya bompa ye amma ndrum wanonom ama wanwu se nyame adom pressure no atiefu oso ahoɔden aba wakoma no mu a Ose obi aka bibia for prophet Adonai nti no ne nyame fa ne nsa so ye ma me nia me wiefi obo wo abura na nipa na okan no ni mebi ogira okay aya obi a wo ne gidie nti me na me condemn obi gidie mpenifo omo oman ana nipa ye di akwana ba ye kwaye ba mimi ye difo okay ne sunsunmudwuma me anadwe ye mpaebo ye akwankyira hodro e de boa nyame mba wo mu di nyichi wo sore anadwe na se wo ye mpaebo anadwe a wo ahonhom ahodo a wo mu nama wo mu so wo mu di wo dwuma wo se enam pani bi nsaso na wo mu assign no purposely for the 2 million penti okay what am I say? Inti me so me bana udi mechi no bofu pani gira wachi inti abribia wo sa me di udi nko me bofu anim na me sire ma na wa me ye ma na so bia be ka bibia fa difo no na wa twunwo afidifo no a wo ha difo no ono so be di na wa hwe no we yi nisa nti wo be se bibia be kɔ ne kwan ba be down sana brabo no boti odifo bi mu okay ebi mu atrese nia prophet Nigel Ogezi remember but ebi mu so atrene se dini bi babonte be ka se o bompa ye de etia politician bi enya de be ye adwuma because mu adifo no kra ga na hehwe ne mo ye wa hanka mo kwa mo bom man ne de chain politicians ne wo mo eye wo ne safo ne ya adwene difo na eden no mo bom man mo mo eden ye hwe edi amudi na wiem nkomhye wo nkomhye ba ase behume wa mehume a na ase nsem na ye huhu na difo no ebi mu kra kyerese ebi mu apo a wo mo ebo no mo ne politicians nyina ye painting moral right be na difo ne wo se obeka se oba be bom paye de eti ono boka na kompe kwa Japan akwa se honorable dia ntina okay anipa ekasa party ewiase no I found say onipa no why ne bone ana wonye ne bone obetumi aka wabo obetumi ama wabra boadan abofom a wontumi nsori ada so ye D4 no ye D4 hyen koma eye kokobo abrabo ne se we hu ne ba obebo brasan okay se wanti abrabo ne bo ase a obebo brana san nya yemfa ye ni hu do so se ne edi ye ni hu ndi se D4 be hyen koma nya wehu se ebe o mine so san bra jakase bi ato ama nyama se nyama se difo be kasa afie ebesimu ejasese baba se ebesi obo mine kokko na saade no enintina make say politicians both side ni oba aya no mpese wo mka difo antum no ye betumi akire bebie binim koye ye wo nyama ye no wo kone ye ni hobi be sunsun sanso no ebe o mine so difo ye nyamia na musini na wehu no ne bofo ne ye adwuma nda ne di ache obo kokko se Africa akwanhia bedoso ejasese beba nsuo to nsuyiri beba because nsuo bia wo tumi atim ana adaya ye si ne this time no ye dwenye ye ho ye ndwen se nyame bo ne wiase no
oyi ni hye oyi ni gates say aha na nsuo fa aha na say nyame design asase ne to wo ma ye ndada yensu ye ba ye ne ye kire nyame say yen nim die ni ye nyansem no ni oye no wanye ni ye yen ye wonim die sen nti sa ye nsuo ma ya fere ni a ne ye dedan siso nsuo na mbra so say nyankopon mani sane na begu ye nduaba ana ye fu bibie so ama eya akese na ebo maye na yankasa okom dinya ye tubie di so by mrodi na etwa fia hye nkube ni ade bibia o abi meboa na etum aso ama yenye bi na yankasa ye di atenase yenya nkwa no hu ne se nsuo ne de bebi obafa akọ no akogu punu mu ne de hu nyan nti se difo ne de kokobo ba o de kokobo ba se wuti bebi a ho ye nsuo mu a afina esi nsuo no beto nsuo yiri beba nti wo be ya hwe yi wo se nsuo ne yi ni ti na wo pe bebi akotena na nsuo ne ti na waba ebeboa wo se na esi nsuo be embe yiri na embe fa wo no mba anadwo amada ti difo ye bokoko ye hwehwo bia wo difo bi ni wo so be hwehwo bia wo se ni be yo namwe say neba eso from o kachrew na down so oye edifo aba mo hwehwo nipa nti edifo aba ebia na boy yo TikTok ewewu koyo nkonye wu aside na soro ko say difo bi pa onye bisa boy no ni shebrem ni yes so the fear asasi so me bisa enso ye Odifo ebi mu so atrese se edifo mu wo obi ta na chi a momfa mo support nyina enter difo ya wo se wo bom paye ditia onrobo kana kopre kwa Japan wachi na ne wo ye no ka enye yi na ebe ya ka onrobo kwa mema ne mama ega na mampini because campaign na wo mu afanu ni nyina eye beche onrobo ene Dr. Muhammadu Bawumia wo mu akeka no so keka ho but mpenifo mi na hit ni no mo so pa wo mu trese onrobo ken campaign no ase won shedan ka bibia mfa esom ho ye na Dr. Muhammadu Bawumia mum ye de subo ne bono se wono wo ye kramoni nti oba obeka Christopher ahyene ade ba wono na ye de sa subo ne bono no wono kra che religious tolerance e de ma Christopher owura Christopher ho ni ade a o chese sum na wo de nyina tum but honorable kana kompo kwa Japan si obi a ye hune se ne waso nyamesom so Christosum so ene asofo so pen no se oyobi a wo ba wono mom kra be ha asori because wono no hwe ne kasa mo chese asori ko bebrebe no enhye dan fa development bi ama into no kra yobi anko be ha asori chen se Dr. Muhammadu Bawumia ebebente ne be yanka munyina momoa no na wono ntimi enteto na Dr. Muhammadu Bawumia na emra sa politicians now about nowadays me prophet Adona me yedwuma me support politician bi say emi nyana bi wini okay MPP for contest a omokoi minimia universe ni favor ne pa o ye Ghana mampani e be wo oman no okay oman no obetumi aboa ma e create njuma ama youth na nya biaye na emma bone ndosho cause so comedy obi a de ni breba what you say but one thing say politicians na mbembe say papa e pe say o kai wo mpaibom say na yeye nti se wo fpeni wo mai me si me hu me my 5 contestants na wo moko minimia universe ni favor na sen kono bank abebo mai okay nti nyeze se difo no hu se onipa ne ni nya asema mbra bebre wo mai mu ade na hu fa ne mbra kwan so also no so nke so obo se Kristo sum and also obo se e dey be one kind obi an kan no so ne campaign ni so ne na masoro fie na o hia ne nkofo akasa Kristo sum obi antumi bringing it down okay nobody well bet tries out was about kan Kristo sum no wa memmu no endu be ya mfim yenu pe o mine be reject okay opa hwe ne ekoso opa me nto abande Ghana nto insan ye election me hwe ne obewi the mistake apart ye twemu ye se on be bra edifo se mo mhyenko na ye be chew
and we but one more power, and if we be sacrificed the national crisis, the more we need a woman, she must die. What was what you did for it too? Into me, I don't mean Cassama candidate beer, unless I want me fear. I because a papa says, yet the 2 phone and then she say, I want to know two on my tree. Where do you Marco? Okay. What do I say? One mistake, one more tie. Obi for men tries to be kind of near to mother. Ne deep for the show. One would ni pursue ni pantiasi. Okay. Aside say, Yame, about 4 fire and show. Ama, come say the department, I are receiving no be pa. Yame fire and so many paninya na yarisa. You will pursue. Okay. Odifo ye breno ye di sia na sana me misa we ntwa to se ne wo kan ye se adifo no aside adifo sab no musan wo nipasu enti mu wo nipasu enti mu ya no wasan be wie nipa enti se obi ye wade a eye wo ya enti ne nipasu ni bi ne se wo ye onyonko ade na wo pamu kama wo sa ade am de ye menwen aye ne ya anka morally no akọ nche no akọ panacho na de asumdwaba enti ne bi kan se honorable pew se won pew abra o tu sa na mo no otietie bi mu na so o kasatie bi mu eye bi mu ya we no aba bonti opini aba be ka no mo so mo be kan ye enti se ne ka ye hu ne se de wasesa ne kasa ye mu ni ade no anka honorable pede bi na won tu na mo na anka won kosa asofo no na anka won fro mu no onu mu nyina nhia e chew pe bi na won fa mo no on sanya reconciliation se ne ono kra efrese MPP fo nye ne ko no so nye se o yesa e beboa no And the outcome is we are doing papa. Okay. Dear Mumbai. No, yes, sir. A banner so one year bits me a hanana. A bano say soon film. Soon film. Oh, soon film. The Nipabia and Nambia will be an Yamank win you. Okay. In no 1 year crash soon from so be a mamma. Okay. May prophet I don't have it here. Good you for aqua. Oh, oh yeah, eja. Nti mintu ni odi for akwantwe manso. Okay. Opon se masem ye deden, mintu ni odi for akwantwe manso. Adentia. Shunshun no, o we ni miseme. Aha. Onu we ni miseme. Nti hunemu no ntumi ni weja antwe manso. Sana shunshun soreti. Shunshun so ye discipline. Yenye ya de basa. Na se na social media nti be say ebi wa sunsun sorry kasa abe nkaso obi o sunsun sorry umpre sanity sene se na wo kan dia na ye de kohwe honorable ni difo idi dia sene spiritually ni difo no so wonim chen honorable ana ite sa ana Japan bofo bi dinichi. Okay, it's a normal wo difo nim kan bofo ni dinichi the time aye wo no so oye busua ne kan. Okay, mempese mekọ na se mu bebre. Nti ono ankasa e kan se osondaye bi na obi twi na ewura tenem bim na nipa ne ka kire ne se we nipa ba ho se bo mo a na wo kasa na nka me be fo wako sika ne ye ma ye de ma wo se fe boa nipa if you want no you steady if you want to say expose ni ni otwa so ono ankasa Tamo D4 Kwame cancer no ko. D4 Kwame cancer sorry no. D4 Kwame cancer no nantia. Ne nase hwia no o sa. O de bigu nsum dware. Nti mupa monko interview no one on one. Na mo bi say wa call D4 Kwame cancer sorry da. Obekan history ache. Den am hu ye. Bisa Mr. On the upper, one can change campaign team, say prophet, this is a friend prophet Aduna. On the public cry, on one more than 27 fresh, so they differ. What they say on to me, 27 Friday in your cry, on one more than Congo differ. Me prophet Aduna, so about you, yeah, or matching. Okay. And now money be sure about the woman. And yes, about the coupon insurance. Yankopon mekasa Odifo akabi bi wache bi wade beka ho amaye kan say nipa bia mentwe na yare account wansa na wapa ayare sechi kwan. Okay.
yare bia wo de wo de ti nya che we stomach ulcer herbal tea and I wish you be a man pos onye bi no no ma e be tu ase ase nya me di enu nya na we see diabetes herbal tea obi a diabetes so de na type 1 and type 2 men twen ma diabetes ma in twa wona na say sabiu diabetes ma wani ense yansa diabetes yare a wakon no onye bi no no ma osoro nti ayaresa be ba she obo ade yankopon di enu nya na we see dompe herbal tea bam cartilage any sciatica herbal tea obi o wa na sra sintin twetwe no obi o wa ne kotodwe obi wa ne dompe mu hwino obi so ne tifa tumi dwana sasabro unye bi no no ma ebetu ase ahye nyame die no ya one thing is me nton eduro mi sayare ti nduro no me chechire mu sa na obi fraz papa me pedro ato me nton eduro mi sayare ayaro sa wo kwan a ahoro wa fa so sayare obi yare odi tinye hospital kesi agwakom enso style ontumi nya yare sa adentia nipa bia bible say e wo shunshun nipa dua na e wo onam nipa dua as far as adesa woda na ade che so no nti say the time I would die na you be so time or dia sorry okay ye yemfa ye ni hu do so se ne di ni hu ti da bia me kasa abrabo na say wan ti ahye ababo brasan nti yare na wakwa tepedifo bi no bisa yare ne chi abrabo a wo bo aya nko besie no pedifo bi no bisa wo hyebre ne ankasa de ba asase so e den na twi wo san wa abrabo ko ye we buhwemi wo a wo be fe wo be di ya wo ko me wana watiato nti eden na ma wo bra wo bedundum pempen so bi na fi yare abeka wato one e wo so nipa ne kra na tin mu na yemre nti me why about this we were so power and we spiritual healing body awaken about tea and PTT about tea unye bi no yi hu fi mu na ma wo kra na hwore na ma wo sunsun ni pedua ne ye den e be den so betumi aka wabo because we are saying the emfa ye ni hu do so ni e di enu yo edro we me friend anti-age herbal tea unye bi no ma de bi e ma ni pedua ne ye kama mpom so ye den na be ye den say ohunam betwintwa ma bi no mo prese wo mo look young enti nyama wo mo wo ni pedua na chiri no e de yare ahodo na be hwe wo okay obi wa be hu baba so aye no hu kwa ye mbe hwe unye bi no ma we organic herbal tea na we me friend back to sender herbal tea we spiritual herbal tea unye bi no be dey so be kasa o tu eduro dua bo betumi agina fia abo dua bi na ati abrochiri anase o ti north ana teta korade na wo bebi echichichi office obetumi agina bebi bia abo dua bo obo enam mframem shunshun bia na mframem ni se na esi obetu eduro enka won ese o ma wo kra ne ye den na ye nam nti unye bi no obi bo dua kra enka but one thing say yenye protection fe ndi bone okay ena two we hunemu so no unye bi di ko ni pedue ma ebe ye odin so bebo tu ebeko ana obi se de sika ya wo ebeko enye hwe enye bosom enye haban ye na nanu mo nema wo munya se nim die ya na wo nam autu wo mtu enko ne ade bi edru ya haban ese se ya bo obi dua na mudi na chinya na dua bo no entumi fini sonko ana hospital ya ontumi nya ya resa brody esimechi na haba no betwa mfimfini de be pen kwantana nso na di aso odi nso besi obo so ana so nso eto no obeso bi anadwi be 1:30 o ma obi akoja no ojira utubo won na okasa utubo wi yare ni diagu nkwantana nso bofo hwe nkwantana nso onyi yare ni fi so benye wa yare sa yankopon di enu ya okay ndi me friend to duro ana say sikanduro ana say wunye bi nu ma be tin so be bodu e be kan okay but one thing is say nyobi aso na me de man on the nipa ba no o mutrimi de we should be say wabobra obone bra we say yes we dey obi a wabobra and the onye bi no di konu mu say na say na bra obo no obi ntumi enkotete na obebi mfa de nkobone nto okay onye bi no ma eboa e ma wo kra na ye den ensan ye nam we stop drinking herbal tea so wo busuani bi a wada ne kwa winsani a mudi ne tinya ntumi njan bi di ni prophet Adona wo de be so hwe we waste herbal tea obi a wo siare say ya tu weduro say ya ye oden ya ntumi usisi ntumi wo fi moto so abo ho anase
wabo fo ma usisi aloke unye binu no mo suru nti ebetu ase ba me nton aduro me sayare na wo su ye kon ebati obi akoko di unya unye binu no ma ebehye ni nia we dreams and visions when a high vibration obi si me da me nso da ye na ma da so no me so a eba peace adaisu ade a eni se nipa bi odidi agro wa brabo owe a edi for na ka sunsun wi ase e belongs in the realms of the spirit ni ade in the realms of the spirit na no anu adaisu because that time nipa du another it is okra na shora okra na so akosunsun wi ase e na akomu se bebi a unipa du anam no amuna bi da ho na wutwa ukosa okwa na obesi wechinti obra na wo na nyama nkoyi no e na yi a cho se wabra bo no ugina faako na wotwa ho ugina amuna bi da wonim na wotwa ho ti bezi na bobra na afefe obeso da no na mbola so obeso da no na msebe ejanan mu ti se obi nso da ye isi ade papada okay ti unye bi no ebie wada isu ni unya sa da isu ni a no pedifo bia obaye wadwuma de amma na waboa no woye mwadwuma na wabra bo na sori na bebi ye ni wagina no wetumi akoni mu abrabom oba de yankopon hire obi bia na onye obi bia koma so ebisade ma be the prophet Adonai ye be share view abusia aha ene bre no ma kwan me de enkomo twetwe ni nyina esi ye ne prophet Adonai na edi come on message so be your comment our comment section ho e dia ma me no me subscribe button no so e too much gh ya kai so the bell no ebe kan ho sa no upload ni to ne first person ya be notification wo so ne ensem no ni nyina esisi all the social media platforms so ko wa e too much gh o subscribe no wa like it no wa share no wonwa bi so enyi bi ahwe mi din e the dark gold macro.